الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد وآله وصحبه أجمعين. كتاب التوحيد، باب الدعاء إلى شهادة أن لا إله إلا الله. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث معاذا إلى اليمن، قال له: إنك تأتي قوما من أهل الكتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله، وفي رواية إلى أن يوحدوا الله، فإنهم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات في كل يوم وليلة، فإنهم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم، فإنهم أطاعوك لذلك فإياك وكرائم أموالهم، واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينه وبين الله حجاب. أخرجاه. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. بي الغمساسوية هجرية باكلة أني كمناني أني بيناني أني ناني شهر شعبان من هجرة سانكالو سيغنا بيسوني وسابناي ميلادي نصاروكا جاتي بافولا أني موغا أني سابا سانكالو فلانا بيسوني ومغاني سابناي أمبي دورا بغو مسجد رجاء وامبو كنو درسوا المجدد الشيخ محمد ابن عبد الوهاب الإمام والمجدد الإمام محمد عبد الوهاب. درسوا كتاب كنو كتاب التوحيد حق الله على العبيد. بندمي أمبو كنو باب الدعاء إلى شهادة أن لا إله إلا الله. كن يبوندي كمو ولي kata sheri kumama ala kelempe bato anye aka ayaw teme wani ibn Abbas radiyallahu anhuma karisa min Abdullah ibn Abbas malaka je kabu fula bema anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lamma basa muaja ila Yaman qala lahu kotuma mi cidanye muaju cikata Yamani cidon ko muwaju ka cili min fulani ne a kera hijiriya santanna doko konontonna muwaju doni ke baga dedo ciden nya na ti harisa salin do kono wa lamuhum bil halal wal haram muwaju bunu jabal ako shebawla min be halala ni haramu do ko ye muwaju de ko min be halala ni haramu do shebawla ko ye muwaju arisana tabarani kono ani hakim ciden ko muwaju ibn jabali amama al ulama yawm al qiyamati bi ratwati ko muwaju ko abedoni ke bagaw to nye qiyama do ni senta hakke udoye qiyama do ni nabi nyumo shembora lawni cide don ke bawo to nu bena qiyama kene kam maju de bunye kana albaniye hadisai aya saha donc ni maju don ke bagado me cide nya ci kata Yemani ako innaka tati qauma min ahli alkitab ako maju ma ibena mogo do ma kitabe dun kawdero Yemani bo nasara utumbe yahudiya utumbe mogo wɛrɛw tun bɛ a wagati mɛ ciden bɛ muwaju ci wagati min ka taa Yemana yahuda dɔ tun ka ca nasaraw tun bɛ mɛ yahudaw de tun ka ca ka tɛmɛ bɛɛ kan o de y'a to ciden ko i bɛ taa mɔgɔw ma kitabe dunkɛw de bon nin bɛ min yira n na
kafuru ye doni ke baga chogo chogo anya fo chogo min fo ibe mogo min wole ika do ika lahala do puri kanka mina chogo min ino do sino maju ye doni ke baga de comme an fule ka hadisa munun fo mais o ma bali cide nye nunun ka lahala fo ayede abu mina chogo min ano do donc min ahli alkitabi fulanna kitabe dunke munun fana fule ni nya ko yahudiya ni nasara mun ni be chuma o fana ye kitabe dunke ude mana dombaga de ye ulu fana ye me te tawhidi do abena faida wala nimba irana ko doni ke baga be se ka soro doni ke baga do me te tawhidi do o be se ka soro yi minya muhammad ibn al-wahhab abo fo masaila wala doni ke baga be se ka soro ja te tawhidi do parce que nonu nye kitabe dunke ude me utunte la ilaha illallah do seri kuma indo kidan ko muwaju ka fuyede ori ata abdulaziz rajihi aka kasfu subhatu sarahu kono kaseti fulana bafo ako tawsiri kala ngana bese ka soroye tawhid rububiyya tawhid uluhiyyatu bonyogona ako furi kalamba bese ka soroye tawhid rububiyya tawhid uluhiyyatu bonyogona ako qur'ana kalamba ngana bese ka soroye tawhid rububiyya tawhid uluhiyyatu bonyogona nahaw kalamba ngana bese ka soroye sarfu kalamba ngana lugha kalamba ngana abese ka soro me tawhid rububiyya tawhid uluhiyyatu bonyogona donc tawhid ye fende akagele wodi ato cheikh sal fawjan bafo ako aqida ko har kitabu murajat se ka leta nyede fuyi kasige karamo ko ako ka kitabu murajat te se ka aqida nyede wakati benni kalande unya nyirinka ko kitabu juman kanyi aqida la anka akala ako kalani ndronte lajelinte ako aqida fo kasige karamo de koro aqida karamo ka kala ko min do kagele akamise donc min ahli alkitab kitabe dunke udero falyakun awwala ma tad'uhum ilayhi shahadatu an la ilaha illallah fin fulu min nibu wele katama akake ka sharia ni la ilaha illallah ka sharia na ikafu nako falyakun awwala ma tad'uhum ilayhi ni nya hiranna wajibi folo mi ani woleli kilaw ka damina kanka damina fen folo mi maka mo wole katama ani ka mo la dunya ma ye tawhidi de wajibi folo ye tawhidi de hada madenga ndella ko fon kala ka nyamur kam folo ya le de qur'ana ko fana donc woleli kila kanka damina le de la woleli folo kanka ke ni tawhidi de folo mo ka tawhidi fam wodi ato cheikh salih ala cheikh ayennin kitabu tawhidi min sarahu ba fa matabuhid aba fo akono ako hada made min kaka idisila ka durusi disila qur'ana kofe ciiden ka sunna kofe akonnin kitabu qur'ana kofe ciiden ka hadisa kofe nin kitabu kaka kalanden disila ika durusani et puis wakati be ika kalanka kiyaka ika murajaka kiyaka donc fen folo me bu wole katama ser kuma fula donc mi hadama de tawhidi kola min banka an yuhibba tawhid abe mo kelen kay ka tawhidi kanu wa an yuhibba ahla tawhid ika tawhidi dun kaw kanu fula wa an yata'allama tawhid ala sabili tafsili abe mo kay ka tawhidi kala ka do faram fansha bolokan globalité tawhidi kala ka faram fansha do ni nye sabanai wanya amala bi tawhid ikabaraka ni tawhid ya fana wa an yabraha min ash-shirk wa ahlihi ikabariya kabo mushrikiya mani mushrikun wa an yadu ila tawhid ikawelelike kata tawhid ma wa an yasbira ala tawhid ikasabali tora min bi suru tawhid baraka ani awwalika sabariya koro wa an yasbita ala tawhid ika sabati tawhidi kafana tawhidi kola nimban kan janton nununa donc min be ya weleli kata tawhidi ma weleli ke kata tawhidi shahadatu la ilaha illallah mugo wele kata umma wa fi riwayat anana na togo dola ila yuwahidullah mugo wele uka ala ke kelenye patola donc shahadatu la ilaha illa la mabuda bi haqqi illallah
akoro yewde la mabuda bi haqqi illa Allah parce que mo do be al mutakallimina shahadatu la ilaha illa Allah uluba akoro ke munye al ilaha alaha fa huwa ismu fa'il ay qadirun ala iqtira'i kum masammin be she kadalike al mutakallimina uluba la ilaha koro ke ninde wa haja batilu ni nye koro chinyalende parce que ni ko la ilaha koro yede ko ala de be she dalila maka kafiru tumbodo ajala li alihata ilaha wahida inna haja la shay'un jab وليس لتهم من خلقهم لا يقولون الله donc maka kafiru benun وليس لتهم من خلق السماوات والارض لا يقولون الله kafo ala de ye dali kelay ala de be dali kale de sankaba da kaduma kolo da kada madunda maka kafiru tumbodo mo mu la do silamiya kono de wala kafo la ila koro de masammi ye dali ke ahli mutakallimina de ka tawsiri yo kata la ila ma kuma ciyale لا إله إلا شهادة لا إله لا معبود بحق إلا الله donc nimba irana mushriku bu ka boli munum bato aba irana ngalonde do pariko ka bolu munum bato te tinya donc abe comme bato fude wadato anana na to anyu wahidullah bon ni ser kuma mi fula min fula ni nye shahadatu la ilaha illallah hada madente seka ke silama ya bara foi ka kuma na ide ni ko ni sonna dina koma mel sere kuma fula neta fondala ite silama foi ka fode ni da ko ni nen ko ni malla maka ka sere kuma fo ima do silama ko no ite silama don ko ba ko fonna ya soro ujura min na lete seka kuma mogo do de do bobo de do ube e wan nembe chogo ya do la lete seka kuma ire de ka sere kuma fula fo donc ni ale ya iranna chogo do la ko do na silama ko no ale ta be seka wasa na te seka kuma de mais mogo be se ka kuma foi ka ser kuma fula fo de ata ko sahada te se ka keni fenye fe ka kuma na ide foi ka kuma na ide donc ser kuma fula o de be hada madindo silamiya kono ni mogo ko ne silama me ser kuma fula neta fo abe se ka fo fana silamate amado dina kono silamate foi ka fo de donc na chogo dola ikam mogo wele ku ka ala ke kelenye batola فإنهم أتوا لذلك bon ni ser kuma fula min fula ni nyeteli yala boloka saratu de balade shahadatu la ilaha illallah min fula ni nye saratu de bala no o saratu dafara ne nya fo saratu dafara la bi na fajani lagra ni saratu madafara tinafa ka saratu fo teli yala ali ilmu al munafil lil jahali fo akasur la ilaha illallah quribadu illa man shahida bil haqqi wa hum ya'lamun ala ko foni mugo min sharia ni kinya kuma la ilaha illallah bado fana wa lam annahu la ilaha illallah wastaghfir li jambika ala ko ikado ko bato fe ngere cité min bato tiani ala kelem bewte donc la ilaha illallah ni ne kuma na naye a korodo de la ilaha do ikamana do sarti folo asani al yaqin al munafi lil shakki sarti fulanna dankaniani la ilaha illallah dankaniya min be shikka ge ka boy kana shikka la ilaha illallah la ilaha illallah kana shikala ibe dankaniana yede asalisu sabanna al qabul al munafi li radd la ilaha illallah minna ikana sagide patil majid be munum bolom bakke ka sarti munum fa bu tele fo ko mum ba ko fo chogomi الثالث القبول المنافي للرد لا إله إلا الله منا يكنا ساجده الرابع الانقياد والمنافي للترك ناننا يقولوا قتل لا إله إلا الله بارما كل من به لا إله إلا الله تولي نابو جيكا بوي بلو كبارة توي نلا إلا لا يكانو كده يبي كلو كبارة كده الخامس دورنا الإخلاص المنافي للشرك لا إله إلا الله كالشيد سكون كنو du kalasin min be fulanka fo yagge ka boy asarisa tum worona asidu lil munafi lil kadhibi ikadda la ilaha illa allah la ka cinya tigali min be la ilaha galon tigali ge ka boy bolo asabiya wolon fulana al mahabbatu al munafi lil bughd ikal la ilaha illa allah kanu la ilaha kanu min ba kono yagge ka boy bisukun kono asamin shegina
alla yu'badallah illa bima sara asamin al-kufru bima yubadu min dunillah saminu yodi al-kufru bima yubadu min dunillah fingo fimbe batu kafara ala kay ka kafirana be donc la ilaha illallah na fora asarati yenni segide ninni segi dafara ibolo abi nafa jinya abi nafa lagra bi kisi o ko fe ciden ko fainuhum ataw lizalika akon majuma akon nu tuguru ko ni namana nu sonanima ser kuma min fula la ilaha illa min fula ni iyu wele kata tauhid ma ko ka alake kelenya batola usonanima fa ahlimuhum anna allah farada alaihim 5 salawat donc la dunya ko ala ye farda salli durun ko ka farday donc ni nya yiranna mbalmo an ko la ilaha illa de ye folo ni mugo ma la ilaha illa allah faamu ka barake na ye folo ka soma aka salli aka nafa aka jakabota nafa nunun ti seki nafa bara fosi passe mai lesiri ne ka sabati bolo lesiri jumay tawhidi ni tawhidi sabatira hada madem bolo de ibe ko wore munun ni bara wore munun ke jate bu ko be mina me ni lesiri masabati bolo nunu site nafalike donc o de ato ciden ko tawhidi nde ka fofula ku wele kata tawhidi nde mafolo no famura wakati mu sonna oma salli fuye jaka fuye me ni tawhidi ko ni ma famu kana salli fo kana jaka fuye parce hari na fora atuna fa donc nu ye tawhidi famu la dunya ko ala ye farda salli duru in farla uka don kono ani tile kono ni sufela la tile ni sufela ala ye farda salli duru budu kan kunati فإنهم أتوا لذلك donc ninya irana tawhid kuma kon fana ko fe tawhid sabatilen ko fe bara grima min betu gola o yesalli ikasalli donc ni yesalli fana famu usonnoma fa alimuhum anna allah farada alaihim sadaqata wala dunya ko ala ye jakka fana farda ya uka to gaju min aghniyaihim ibe jakkay mina ukassetigula faturaddu ala fuqaraihim iba sagi katuka fantawma bon ni hadisa la fula de fule kafo Cheikh Abdallah Bumbaji do be kuma chamfo me Bumbaji ko munna nim fula de kerekera kafo nununde hamilendo islamia jonsen tola kat nununde yako hamile unye nununde ko bawe katime islamia jonsen toka parce que mogo ko ni mogo yen nunum matarafa mogo ye seru kuma na tawhidi aka tawhidi nyana aka salli asonnoma aka jakana baraw to aboluke akode ya to hiju mafo summa fo ni saba min fule ninye ni mogo ye ni saba sonna nunu makan nunu ke to nunu kanu abolo odi ya to alama to nunu fo har qur'ana kono ala kode fa in wa in tabu wa qamu salata wa atu zakata saba de mafo wa in tabu kore munni yeseru kuma fulafo uye salli na ta tugula uye jakabo fa yatwanukum fi dini aya wurela fa qallu sabilahu usabadi fora aya kunu harisa do fana be ciden ko umuritu an uqatila an-nas hatta yashhadu an la ilaha illa allah wa anni rasulullah wa yuqimu salat wa yutu zakat usabadi ma fo fana kunu alay nya mariya ngam mo kele fo ka seri kuma fulafo ka sere ya na ne ko bato fen site min ka bato ceni ala kelempewte muhammadu ala ka cidende u ka salli na ta chogola u kasu donc ni sabade hamilendo islamia jonsen durula ni mugo min sera ka ni sabayin ke islamia ka jonsen na ka bara ula to ka no ko ibolom wodi ato hiju mafo summa fo parce que ni sera ka nonu ke dro hiju ni ese soro hiju kan no iboli boke ni sonna nonu makan nonu ke dro ibe sunke fainahuma atawli jalika nu sonna ni mo utura ukon ni fana la jakka ko fana usonna oma kamina ukasheti wala kadu ka fantawma donc ini yorola don ki ba bafo ko e wa jakka tigi na folo tigi ibe dugu minna lesiri la ika jakka kanka doende ika janka kanka de o dugu mogo de ma parce que tiren ko mbaaju mai ka mina ka seti wala ika sage katu ka fantawma o de lesiri
mi don ko atabali dugu were min ni e kan nafolo te e yerete ni ka fanta umbe u ka fanta ya ka gele kateme be dugu minka ube jahadu kelew de lo ube hatage nafolo la ube haju do re kasara do re nanai adagara nafolo kabo adagara jakka kabo kata duma darurani haju kama woni darurani haju te lesiri la ibe yoro mi ka jankan ka do o yoro de la me darurani haju babo bashi tola aya yiran na ko alaf faturadu ala fuqaraihim jakka do yoro ye shegide ni nya yiran na ko fantan jakka tigun fanala fantande taka gele katema beka parce que limin ta hamilendo cide nyode fodura matofo amatofo odi ato tumami ala yere tumbe ewa jakka do yoro afo inna ma sadaqatu lil fuqara wal masakin ya damina fantan dela donc fantan de kagele jakka kola kateme mo to ko wode yato cide nye ulu doronde foya akadi fantama donc ni nya de la yere fana ka fo ja nonia jakka do nyoro shegi min fora wajibi tika konni bi ka jakatila o shegi ado ka di ado fo ika do de akelen kele de ma shegi mbe kaso kalte shegi mbe kaso te wajibi ka do nyoro shegi ni e ka jakka bedo kelenna wala awasara ni ka jakka bedi fantaw ma de wasara ni ka jakka bedi miskinu de ma wasara ni ka jakka di fana ewa jonde ma wasara ni ka jakka di bedi fana al muallafatu awasara mana yoro shege na ni ka jakka di kele ma doro jakka dona do yoro la har nam ma fo ka tila shege mbe ni ngonje parce que ci dem fatura dula fuqara fa inhuma tawli zalika ciden ko majuma akon nu tuguru kon ne nawso nan nimma fayyaka wa karaima amwalihim akon majum dimma ukan na fulo nyuma kanu mina jakalla de ukan na fulo nyuma ubedo baga marala udela ukan na fulo nyuma kanu mina jakalla parce que jakka fule ibe chamanche de mina na fulo be juguma fana te boka ke jakkae na fulo be ka nyuma te mina ka ke jakkae chamanche de be mina kanu kan nafulu nyuma mina jakala wattaqi da'watal majlum isra mogoto nyole ka danga ko donc ni nyaayira jakka fana la mimbe bo chamanche nafulu tigi foni yere adiara yere min kanyi ni kan musi ubeye ni yere ko ibo ke jakka we yere de nindumwe bashi tola ni iko fana ba min kanyi katemen ka ba ube kan bode ken ka jakka yere de jinanoy nga sagawla saga min kanyina be nyere bode be jakka wede jenano bashitaka iba baraji soro lan tanalu birra hatta tunfiqu mimma tuhibbuna mi atebbe mo de ka o jakwa mina ila na folo chamanche kan na folo chamanche tade wajibre ka bo jakkala donc min kanyina be yo temina o be kanyini min fana o temina chamanche de mina donc atide nye moi aya baga anya fanko muwaju e doni ke bagay fasamanta baye aka fasamanta doye munye ni cide nya kere kabila ka cila kata mo wala yeman ani cide ko ewa doni ke bagaw be wuli qiyama do abunye kana me ona tabe ni kera doni ke bagay chogo kera ala batule chogo sira mo gotto nyalen ka danga korode ka fonye doni ke bawden kin ka sago ke mo wala ube ne ala batula kin kan sago ke mo wala mo ka danga temine ay isira mo ka danga ko ube ewa deme baga benna komi jinya yoro chama be chogo misisa ne ka mo do de be jo yoro bala ne ka mo do de ewa kiri tigelay e baado deme baga bila kera fama kera nafulo tige akera be kabila badela iya do deme baga bila ka mo tonyo isira de ni ye mo min tonyo na yi danga ni ala ya danga jabi ka ni ala koni abi ni ala ko abi halako babi mina mo shite se ka do ina ala koni che mo shite se ka do mo ni ala che de kana kaba yirela ko shebila kana kaba yirela ko doni bila kana kaba yirela ko ye batokelay kana kaba yirela ko sembe yoro ni deme bago bi e bolo ko ni be mo tonyo isira mo tonyo len ka danga koro fa innahu laysa bainaha wa bainal lahi hijab parce que mogo tonyo len ka danga fule hijabu tani ala chere ayi danga doro ni ko ni danga ko de kala ayi danga doro danga bimina
hijabute mo to nyolen ka dangani ala cede ala ba jabide ewa opi ninje kafiri ala fana te fajiri ala hadisa wurla ciden ko ittaqi dawatal majlum wa in kana fajira fa fujuruhu ala nafsihi akoy siram mo to nyolen ka danga ko hari na kera fajiri da ka fajira ba yireka men na yi danga aka danga hijabuta ni ala cede hari kafiri de ni ya to na yi danga bi aka danga hijabuta ni ala cede donc mo ki ire koroshin ma ni hadisa akhrajahu bukhari muslimu ye hadisa imbo ولهما عن سهل بن سعد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يوم خيبر لأعطين الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله يفتح الله على يديه فبات الناس يدوكون ليلتهم أيهم يعطاها فلما أصبحوا غدوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم كلهم يرجون أن يعطاها فقال أين علي بن أبي طالب فقيل هو يشتكي عينيه فأرسلوا إليه فأوتي به فبصق في عينيه ودعا له فبرأ كأن لم يكن به وجع فأعطاه الراية فقال انفذ على رسلك حتى تنزل بساحتهم ثم ادعوهم إلى الإسلام وأخبرهم بما يجب عليهم من حق الله تعالى فيه فوالله لن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم يدوكون أي يخوضون. ولهما أنا بغارن مسلم كنو أني سهل بن سعد رضي الله عنه كارثة من سهل بن سعد ما لك جيك بواما من ينبوندا يني كمغو ولي كتا سير كما ما كمغو ولي كتا توحيد ما مؤلفو يدليل سبادفو دليل فلو أني آية من كلام قل هذه السبيل دليل فلنا مواجهك حديثا ابن عباس يا حديثا مناتي مواجهك تشيلا دليل سبانا دفلنني أنا نبغار المسلم دا سهل بن سعد كحديث لك جيك بواما أن الرسول الله صلى الله عليه وسلم قال يوم خيبر ko ciden ko kaybara do mana kele min kera kaybara nin kele kera de gunna ode yato abena masaila wala al-imam Muhammad ibn al-Wahhab wafo ko yi ka dawa ke kata tauhidi ma harina ya suru gele ya bika harina ya suru abiki ka degun de ibe da ikadawa ke degun kana to segen kana to gele ya kana to ko ibe tauhidi dawato ko parce que ci de nya kaybara kele min kete kaybara adonna kungo yuminaye fo uye fali sogo yere sogo haramu yara kaybara donde kungo yuminaye fo fali sogo donna wodi ato ko har ni segembe lade wata to ko hadama dembe tauhidi dawato ko kaybara don ko ci den ko la utiyanna ara'iyatan qada rajulan yuhibbu Allah wa rasuluhu araya ciden ko nin daram ko lawti yanna raya qada ko nin dar po sini mbe darapo di arajula sini mbe darapo di chema yuhibbu Allah wa rasuluhu chemi nabi alakanu abe ciden kanu wa yuhibbuhu Allah wa rasuluhu o chei ala fana ba tigi kanu ciden ba tigi kanu fam fula be sini mbe darapo di mogoma mogomi abe ala kanu abe ciden kanu ala fana ba kanu ciden bo tigi kanu yaftahu Allah ala yadayhi awa kaybara dugu da yeleli kake silama dugu ye ala boke atigi tegela fana nunu ya fasamanta wo yesa de mogomi abe ala fi aba ciden fe ciden yire ko sharia fu ciden ka sharia na fana ko ala ba tigi fe ciden ba tigi fe ka ko fana ko nin dugu da yele ala bo do al bolo ni ya fasamanta bele bay bon ninye alama min alamun nebuwa ninye ciden kan nebu yuma yatta man se doye fana
parce que dugu ma je folo sufela de cide nya nin fo sini de nin beke sini ko min beke cide nya fo akera ko ma ya fo cogo min fala donc drapeau koro ye munye raya donc drapeau min al alama tamanse akoro ye munye drapeau koro ye munye jihadu da islami jihadu haqiqa na bambolo drapeau beke nyema de bolo pour aba korota de abe yormi mo nado ko araya koro yode min korota leno alama wodi ato ko drapeau ma alama ko tamanse pour abe kele nyema bolo ni kele nyema be yormi aba bolo sanfa korota leno jama bado aka jama bado be yormi donc araiya donc drapeau fana fendo araiya donc min kurulendo imma abe kurulendo imma asamfela kurulendo bunu semunu be nunu fa kasarahula drapeau ni ko fulade imma fen min kurulendo ube asamfela kurulendo umma min yetta manse a wulilendo abeye ala kulli hali dro drapeau de do min ni kele nyema jihadu la kele nyema bata akorota pour arbe yoromi aka jama bado abe yoromi fa bata nasu yadukuna laylatahum awa mogo shiraw kasuimbe ube barola ube chogobera ka baroke ni mogo ni mbeke donye sini chebon yesu be baroke ninde ni mogo beke donye sini ayyuhum yutaha sebo la anna sini nin darapo imbe di jomma sebo beye sufela beke miru la nin de la ni baronina uka subbe donc ni nyayira ko minye daraja korota ani fasamantia dina fasamantia munu ye dina ko fasamantia lagara ko fasamantia sebo tumbe nyogonda ola sebo tumbe nyogonda ola ko sobere usira unyaru yesu beke barola nin darapo abeji di dom au nasini falamma asbahu tumami dugu jera qadawu ala rasulillah sallallahu alaihi wasallam ubisolila kana chidema donc unamsimisani katema ko liwawu qila innahu ra'iya liwawu do ko ra'iya wa qila ma lawiya alahu aw lawiya kullahu do ko liwawu koro munye parce que ra'iya be fo liwawu be fo ube fo drapeau na rabukana ra'iya woye alamai liwawu woye de min kurulendo imma asamfila kurule umma ayrebbe kurule o farago de be ra'iya ani liwayi ni nyogonche tumami dugu jera ube solila kana chide sallallahu alaihi wasallam kulluhum ube yarju anyutaha ukelen kele ube banji ajigi beba jigi ube la beba jigi akadinema cheba ube beba fe ado drapeau inkadi alema fasamanta min fora drapeau nofe bon nindo nyere de umaru ko ale yere manyema ya kanu abara nindo inte ko ale manyema ya kanu abara adusukun kono konni nindo inte parce que drapeau min ewa fasamanta munu fora ni nyema ya ko ale manyema ya kanu ni nindo inte ale ya kanu ado ciden ka ale wole ka drapeau dama funna cogo do la umaru ko jamala ko ale to suka yire korotate pour ciden ka ale yire ka wole ka drapeau indama fasamanta min fora drapeau inofe kutola faqala ciden ko aina aliyu ibn abi talib aina aliyu ibn abi talib ciden ko ali ibn abi talib be mi yenni ni nya ira na fana abina masaila la hada made ko bebe latige de bolo munun tumbe kene ka wulu sira unyana be ya kanu nin drapeau kadi alema aya soro ali teyere obe soude kono le nyaba di mamata ko le ro nyaire menni abel latiga la ya latige ko be di ale de ma cide bilalala ana aka nyu bana bagato cide bilalala akana drapeau in kadama nin be latige ran hada maden kadalla tigela ako ali ibn abi talib be mi faqila huwa yastaki aynahu uko cide mako ali mana de anya fula badimi nye dimi bala anya fula badimi farsalu ilayhi fawtiya bihi uye ci bila kata alimuma ni ciden kan yamaru kanye shebo uye cido bila kata alima ni ciden kan yamaru kaunye utara alita unananai
bune shonu ba fo sarhu kono nuna na fawtiya bi akon nin bayira na konya dimin jugo yara alika ja atunte hari fenye nya dimin jugo ya kama tunte hari fenye pasike fawtiya bihi kuna na yede hara yere masikana uya sama kana na yede fa basaga fi aynayhi wa dalahu fa bara una nale nye fula dimine nye fula ba dimi cide nye daji tu anye fula la fa bara anye fula inkene yara o yoronin kelembe mi muajija min ayati nabi ni fana cide ka cide nya taman shedo e ana kan nabi ma ya taman shedo yoronin kele mo kan nye ba dimi fo hari e wa hadisan na chogola unana na yede abe ko mi hara nye tunte fenna daji ka to law yoronin kele nya furakira anyaw kene yara o yero nin kelebe fa basama an ko ci denye nuna nyu konake ni nye ale ka nye dimi abi qatadatu o nya de la ka bo yere de kele dola ale nya kise yere de bora ana nya kise na ci de ma nya kise be ci de anya kise ba tege faram ci de nya kise mina ka saga nola nyami mbora tere ni chide nya saga nona ka ewa atukala ka salon nyayin kene yara ire kateme akanya doinga nunu nye min alamatul nubuwa tuma min nunu na nyogona fora musalimatul kajabu yede ye yamamata min tumbe na ye galontige ko aleye nabi nyuma ale chide nye awa ko mo ko ama ko ciden ko ni dellaka ka sheba kanya sagi adellaka aka sheba kanya furake uni nya dimito do nana ma ko ale fana be sako ke uni nya dimito do nana ma ko ale fana ka o nya furake ko pasike ciden tumbe mo nya furake aya ka kiliju fo aye daji tun nya dimito nya la dora afinye na sinakele ala ya finye ubafu ni ne al ihanatu ki doya ala ya finye sinya kele donc ciide sallallahu alaihi wasallam ayeddaji to ali ibn abi talib nya fulaina wadalahu ayeddu wa kaye fa bariya nya fulay mbekene yara kallam yakun bihi wajaw abi akera komi ye wanya dimi tuntala yere akera koni bana yere tuntala nya dimi yere tuntala u keni yara akera komi nya dimi tuntala yere fatahu arraiyatan ciide ayeb drapointa kadama faqala ciide nya drapointa kadi ali ibn abi talib ma faqala kwama in fijun ala irisilika ta doni mahalika ta doni parce que khataru be danzebe uni yahudiya u debe nyogona yahudiya doni no ni jamfay ta doni ki hakili to yirela parce que abed ube danze yoro de la uni yahudiya u debe nyogona yahudiya doni ni jamfande na teliyara dro aja ale hakilita yirela da yeko tele hakilita yirela dro do be se kata jamfa akota doni iki janto yirela hata tanzila bisahatihum fokata ijigi ukerefe ala qurubihim fokati ijigi ukerefe ta doni fokati ijigi ukerefe ni sera ukerefe la wakati mi donc kanka min kanya wewke tade doni foi ka shew kerefe la bro simino kon ninye ciden na ka shebon nulu jigina mo min ka kerefe la dro o yi halakitoye ube shewla ode nana inna ijana jalna bisahati qaumi fasa sabaha almunzirina ala ko an fulede ni an jigina mo kerefe ni ka keleliye o don mo min bagabagara ni ma bagabagali me e ka sogoma dabe tie bolo ado yo ni nya cide na ka sebo yede me useminu ka kasara ko na ko har nawun tara jigu cede la tellement que ni iglasu ni jahadu haqiqatan bolo qawmiyan de ba aw bolo ewa mo supporter kabla supporter jamana supporter hari nan tara jigu celante sega fo nyana bo hari nan tara jigu celante sega fo nyana bo akota fo ikata jigu kerefe nu jigina u kerefe mumbeke summa ad'uhum ila al-islam o ko fi ku wele kata islamiyama muajuta ani ali ibn abi talib tamin fala ali fana ta khaybara dunke yahudiya
maju fanata kitabe dunkero yahuda di nasara yahuda be dina do nasara be dina do ne munna ciden ko kawale jani ya iranna bina fayda wala ni ya iranna hari min wala la kakoro hari min wala la kata silamiya kakoro na maso ni sagira katama akanendo ika wala de foro sani ka kila wala de foro kana silamiya ma na sunna na maso ibakele bo me doni kaba ko atabal mugo min wala la kakoro fana na maso abi daga nye fana an kata chuaka parce que banile mustalike ciden daga ntara ka chuka amu wele parce que wele la kakoro donc mugo min wele la kakoro ni tara ofe akanunen di fo ka sage ka welere sani ka kele o de be ni hadisa fula fela bo adagalen da fana mugo min wele la kakoro na maso adagara an kallambe an kata chuka ko kele har na ma wele ube dagara men ni nyede mustahabu da kanunen do har na wele la kakoro ka wele an yode do ni hadisa fula summa dahum ila al-islam o ko fi ku wele kata islamiyama wa akhbiruhum ay ku kibariya fana bima yajibu alayhim min haqqillahi ta'ala fihi min wajibiru ka islamiyya in konona laka hakke min wajibiru ka islamiyya in konona ka fuye fana bon don ko ko ya afule ya ku wele kata islamiyya made ni mo donna islamiyya konodo wala ibe islamiyya ka hakke alaka hakke wajibiru ka islamiyya la iba be foy suma dum ila islam ahli khaybar واخبرهم بما يجب عليهم اي فلا تكفي دعوه الى الاسلام فقط كوونه كتا اسلاميا درو موتي وسكره بل يخبرهم بما يجب عليهم فيه من واجب رك اسلاميا نايبو كبرانو فنا يده حتى يقتنوا به ويلتجموا فرو uka wasanaye uka duala وهذه المسائل بنو سيمنو كوني مسائل من فلان ني يتردد الإنسان فيها أكو هذا مدمبه تكنا شكيكننا فلا بيسر نم مسائل وإذا نظرنا إلى جاهر الحديث معاذ وحديث سهل حاجة فإننا نقول الأولى أن تدعوه إلى الإسلام وإن أسلام تقبره ومواجه كحديثا نانيو أولاجي كسهل كحديثا من فلان نانيو أولاجي مواجه تايسك أفوراي ko aka silamiya nyafuye ako wole kata tauhidi dema nanye mwajo kama hadisan laje kasahala ka hadisan laje fa innana naqulu al awwal an tad'uhu lil islam amba fo sisa min kaka nina na mogoma wole kata silamiya ma de folo na donna silamiya la de ibe min fo min wajibra ka silamiya la ibu fo hadisan nunun jahiru bodeira wa ija aslama تقبره ناس لامرا إبا كباريا وإذا نظرنا إلى واقع الناس من أن ألم يلجلك هذا مدون يريكا كيشوكو آلنا هذا مدون يريكا كيشوكو سيسا نانيو فنالله وأنهم لا يسلمون أن يقتناي فقد يسلم وإذا أخبرته وربما يرجو أكون ناني هذا مدون فنكالله هلاله سيسا أتامان بي دوس نا تامان نيما سلاميان نيافويا كادو silamiya be nyedo akado folo na donna ni tora ka silamiya ka kofa e dora bese ka bo ni ama silamiya nyedo na donna adonnen ko fe nan kwanka silamiya ka ko nya fa bese ka bo akon nin ko fula de bena ako ewa qulina yukhbiruna awwala bima yajibu alayhim min haqqillahi fihim donc akon nan hada madon kala halal la je sisa amba fo an ko kibariya folo ka silamiya be nya fuye folo kala ka hakke fuye folo o ko fe mbu wala kata silamiya ma wa jahirul hadith bo min nanya hadithain fana jahirul laje annaka tad'u awwala ila al-islam hadithain ka jahiru ba irade ibu wala folo de kata silamiya ma summa taqburuhu bima yajibu alayhi donc silamiya in ko fe mi wajibra kay ba kibrana wa qila qudoko تخبره أولا بما يجب على من إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت لأجل أن يدخل أن يقتنع أقول دو فنكو أي إبه منو فاي فلو ساني أكادو سلامي على إبه سكا فاي كوني دونا سلامي على سالي بي كده إبه جاكا بوده إبه سنغالو سوده إبه هجوده
pour ni akado ni wasai na baydo awasalen kado akado nunun baka li'annahu idha daghala fil islam thumma lam yaltajim wajaba qatluhu parce que hada maden fulen na do na islamiya kono o ko fi islamiya bara wa maso kuke amurtira kabo abe fagade abe faga ويحتمل أن يقال أن تترك هذه المسألة للواقع وما تقتضي المصالحة من تقديم حاجة وحاجة بنكس بنسمين كون كو أبشكك ni masaila hada madon kala hala be chogo mi ankan ni masaila to oka ube anka do anka fo masala habe minna nin ko fula la barakena ni yere yado ne ba ke ka kafiru munu fule ninye masala habala de silamiya hakim uka munye folon ko de fu ye folo sanin ko wore ni yere yado silamiya masala bo de la ode kai ni yado fana silamiya masala bala de nku wele kana silamiya ma de folo no don nambu kibariya min wajure ka silamiya no fuye ako ambese ka fo fana ikam masala laje ufulala ni masala be min nadro ikafe ni hadisan jahirun nunun koniya ayira de dro ikam mogo wele kana silamiya ma de folo na don na silamiya la donc alaka hakke munu wajibara ka silamiya kono na ubunye fay fa wallahi kiden ko ali ibn abi talib ma kon kala ni alay lan yahdi allah bika rajulan wahida ni alay mo kele ni alaya kandani ka sababu ya bora kafira la donna islamiyya kono minye ewa Sheikh Abdullah Bumbaji aka ewa tauhidi sarahu kono awa ko har islama ala sosola be donena har islama mo minye islama de ni ala sosola do e ka weleli kera sababu ya ala soso bila kera ala batolay uba tumbe bidia de la e ka weleli kera sababu ya bidia bila adonna sunna la donc ni hadisa ifana shembala hadisa imba bedeta akante ko kanie kafiri de wele na donna islamiyya la akanto doromande bidia mo de sunna famuni sababu ye akanyi nyame bile ala sosola do ikera ala batolo ne ka sababu ye akanyi nyame bile ni mo kelen kandara ni sababu ye khairul laka min humur nyam ni mo kelen na kandara ni sababu ye o kanyima o baraji kanyima o kawsima katime nyame bilenka humurun minye bi fatihil hayi wa kasril lami humuru jamun humuru nyam we nyame men ni ko humuru bi damil hayi wa mimu jamul himar o be ke fali jamakulu faralene nyogon ka jamul himar yobe men la nyini yede nyame ude ya akawsima ne la nyini humuru nyame bile ni ko humuru bi damil hayi والسكون الميم ويده الأحمر بلما نعم بلما من نيكو همرون بدم لهاي وميم جمع الحمار donc la ñiniya akam be bilema dema ñame bile o kaw sima ñame bile arabu la a wakati arabu ñame bilende kanyi ode tun kadu ye valeri be ode la kateme ñame kuloru tobe ko boro Sheikh Suleiman Urahili aleka kitabu tawhid sharh laba misale yako akoni mogo mi sisa nu tara wori chaman bila kontula bankila mogo do utara wori chaman de bila kontula bankila me eye fantaye ala ye chekelen kandani e sababu ye e baraje kacha kateme ewa wori chaman bila la minka kontula ni mogo keren kandane e ka sababu ka do dina kono e ka baraji kacha kateme ni nu tara wori chama bila aka kontula donc ni nya irade mogo kelen kandani sababa kausa dinya ka hera we dinya ka hera munu hada madum be kabakula ne barenu bola hada madum bolode ni mogo kelen kandani sababu akausa we donc ni nya iranna hada madin an ka wali ke kata tawhidima yadukuna ay yaquduna na ko yadukuna akorode nube chokobe yaquduna nube chokobe donc ni hadisa fana ya iranna an ka wali ke kata tawhidima parce que ciden ko ali ibn abi talib ma summa adwuhum ila al-islam ako ko fi ku wele kana islamiyama ani hadisa laba
ciden ko layin yahdi Allah bika rajulan wahida khairul laka min humurun ni'am donc ni nya ka woleli ke kata tawhidi ma ni nya fasaman cha yirama ka fo mo min be tawhidi woleli la hari ni eye fantande ni mo ba ke ka kanda mini ka sababu ye hari be e wa mo min yen na fulo tigi bay no be tan na fulo babila kontrola e kausay ede kausaye ala fe ede kausaye sarala donc ala kanke tawhidi woleli kelawuye donc ni nya yiran na fana ka fo kanda ye chogoya fulade ala fule ka fo ali ibn abi talib ni ala e mo kelen kanda ni sababu kanda ye chogoya fulade uba fo hidayatu tawfiqi wa hidayatu al-irshad kam mo be sababa ma ki ke taw na ka tawhidi do dusukuna ki kanda kam mo be sababa ma ka kanda do dusukuna ki kanda uba fo de ma hidayatu tawfiq wati hada ma dembolo waye ala de kabarai ala fule ko de ge ka bo ciden bolo na ko ciden ma laysa alayka hudahu walakin Allah yahdi man yasha ko cide te saka mo kanda ko ni ala de be mo kanda min yajiya ciden binanke ka kibarera cide ala ko cide matuguni innaka la tahdi man hababuta ako cide ma ko te saka mo kanda min kandi yeko mi ete saka mo kanda min kadi yede walakin Allah yahdi man yasha mi ala de be mo kanda min kandali ayat alajiya ni nye hidayati tawfiqi de ni te mo bolo de ni be ala de bolo mi kanda be ni be mo bolo ni ala yodo cide bolo ayo ke dawa kala bolo o fora alika hadisa la sisa uba foninde ma hidayatul irsadi kasira ira mola ala tay ninde ninde ke kanan ninde nimbe hada madem bolo ala ko ni o yoro de la ako cide ma innaka la tahdi ila siratal mustaqim ako cide ibake kam mo kanda kata sira masira min tilendo o ye hidayatu al irsad wal bayan o ye kam mo bila sira kanda ni ka bangali ke mo ka kanda donc o de be hada madem bolo ne hidayati tawfiqi te mo bolo wati sera ya inshallah ni ala sunna derisu wore ambe do masaila wala subhanaka allahumma rabbuna bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد وآله وصحبه أجمعين. كتاب التوحيد باب الدعاء إلى شهادة أن لا إله إلا الله. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث معاذا إلى اليمن قال له إنك تأتي قوما من أهل الكتاب فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله وفي رواية إلى أن يوحدوا الله فإنهم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات في كل يوم وليلة فإنهم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم فإنهم أطاعوك لذلك فإياك وكرائم أموالهم واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينه وبين الله حجاب أخرجاه. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما بي الخمسة سوية هجرية باكلة أني كمناني أني بيناني أني ناني شهر شعبان من هجرة سانكالو سيغنا بيسوني وسابناي ميلادي نصاروك جاتي بافولا أني موغا أني سابا سانكالو فلانا بيسوني ومغاني سابناي أمبي دورا بغو مسجد رجاق وامبو كونو درسوا المجدد الشيخ محمد ابن عبد الوهاب الإمام والمجدد الإمام محمد عبد الوهاب درسوا كتابه كنو كتاب التوحيد حق الله على العبيد بندمي
ambo kono babu du'a ila sahadati alla ilaha illa allah konni nye bonda e kamo wole kata sheri kumama ala kelempe bato anye aka ayaw teme wani ibn abbas radiyallahu anhuma karisa min abdullah ibn abbas malaka je kabu fula bema anna rasulullah sallallahu alaihi wasallam lamma basa muaja ila yayman qala lahu kotuma mi cidenye muaju cikata yaymani cidon ko muaju ma muaju ka cili min fulani nye akera hijriya santanna doko konontonna muaju doni ke bagade do ciden nya na ti harisa salen do kono wa alamuhum bil halal wal haram muaju bunu jabal ako shebawla min be halala ni haramu do ko ye muaju de ko min be halala ni haramu do shebawla ko ye muaju